ka ho nyalewa ne ho nsunsuaso ma ye no na kyese obia amosi ateka so yenya kwobọ so apẹ obia se wo sebi emsia yamamo adwo amamo akwaba aha say ye Sompa television so Tera 1 television so Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 Yenyina yaka bom na enanwumre wapomden ho dwumedie enkyerɛkyerɛ mapaye bem woni aba ho so sebɛyɛ nipadua ni mu no obehu sese ne niema esi ekɔ no bibi eya techema niema deda na akwan mu anasen ene sitie ho nkyerɛkyerɛ mapa ena 21st clinic wonom asoya snada ne da no yene adokotafo eninti atwotworo wonum a wontiri mabɔ bew ewo eye ayaresa ene ayahwemu no yetena se ne yebobo yade ho ne yepe anon so pomasibre edema wo na ene enwumrei no nsia na bo apa ho sima aduasa ensia ebre ne kɔ ye nche ho mo sonfo ohene ire mame akua yeboa esia mabronya betimi afra mabrewatia menewo edi ahia na eya no aka ye ho ewo Facebook no so eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube and a TikTok on so ubetimi ehia yen ewo ho ye Sompa TV ana se Sompa FM Tera 1 TV 21st clinic Sciatica Research and Treatment Center so obo share with Facebook search engine ho a won sabeka dwumedie bi ya na do adwenche so ye de wo e de beboa no wo de aba bresem ne yebekenkan e de amount eye manigi bebre se ene masai ene Dr. Salifo Yusuf ya wa Dr. Penny e 21st clinic ehwe overseas afa radio nchen ho Kumase branch e na odini dwuma mene no esa ba betwetwe nkomo biem ne de ye de ba no se tie ni Dr. Pacho memo akwaba. Yeah, I know. Now, when I'm to say, Yamina Dumboko. Why if a papa. I asked have you what to say. Oh, Yamina do be a cost year pa. Yeah, then Yamia say. Michia Dr. Blessed Foster on a 21st clinic. Edumaya 4 ya more branches in Yankopon and Shramadok. Answer na yebeko suono. Keka yamia hodo no baby e didwuma no efa to dwama yen ansa na yakoye nimde asemo a edapono so na timi ato dwada roma pacho yo meda wasopa 21st clinic de because say the ayaresa ne city ayepese obi biara wo Ghana nyina no ebetima nya na ayaresa ntiri ato yankrabata na apete enti okọ abiti say akra say ya ye wo dome no open year pa say onim dome a wo faka say obesi wo dome market dome market no obesi wo heavy do chop bar osi wo heavy do chop bar no wa be say open 21st clinic on be kiro na okọ kaswa no ye wo new market road we say new ECG office bi wo ho okay and also na nimu pe no opposite ho na ye wo sanso na wo de call tema community 1 ye wo Roman church na efra no Our Lady of Mercy sa church na nye babia na school no na church no na chipe na ye wo Kumase no ye wo Kumase ahwea overseas na kire say ye be Alpha Radio into the offer car also call ahwea pankro no ahwea no ka say obesi wo 21st clinic obesi wo anim ho pe okay kire say enya yira kwan sa so na techiman no ye wo Agenkwa FM ne nchen pe e wo sunya kwan no so Agenkwa FM nchen pe e na ye wo sa so na wo de call sunyane no regional hospital say I no teaching hospital no na nhwa ni mu pe first gate ba bi o mu ATM machine no wo no na nhwa ni mu anase na opposite ho e na ye wo brekum o de call brekum mango ase ye wo Chris FM na ni mu ho Chris FM na ni mu ho e na ye wo e wo brekum mango ase go so no ye wo go so abotan so Success FM na ni mu ho a e na ye wo dwaboso ye wo Radio Rainbow na chipe Radio Rainbow na chi sanso na enkranza no o de kɔ hɔ no ma ye wo enkane GN Bank dainumu a ye ben Children's Park na afei oboase Court Junction ɛhɔ ɛna obehu yen takwa ye wo Roman Stores na nimu pɛ ɛna ye wo ɛwɔ takwa sanso na koforidua ye wo eye Agata market oduru hono ma also pe o green dan mu a eho ene ye wo takrade no ye wo Anagi
Anaji station if you come number 9 eho ena yewo okay me da say okay men so me da se papa ye Dr. Yusuf Salifu ena yate nenka no na se wan ko 21st clinic ya na wo kone nam ekose wo sika wanhwe a na ne emergency mu wo yare mu ntimtina da bia no eya ye pese mu hu ye kira kwan na watu amika de wani ache makwaja ya sapapa yan sorosoro ya de nemom yetu na se etise banche ene ne ma ye makrokra enkemo ene ye ba betwetwe enkomo da bia doctor de asemfoforo ba na de ne ede adwaso no eye claudication doctor bechirechi mo mpere me ho fi se wo ko no ma no makro ma ye mpere ye ho ekokotia eyin prebo ho nti doc wadaroma ye ka claudication na ye behwe symptoms ye behwe causes ne ye friend say prevention ne ma hodo na ye behwe nti na ye bewie enti kire ye mu ye ka claudication ye wonam dua no akwa ba ho asem na ye ken ewe de meda wasepa yie claudication on say 21st clinic de tambia no yade a amonfo bebre ewo abra wo nim say yade mpo na akoba ne se omude ahye omo ho enti se malaria enti se typhoid enti no omo hu se yade eno na ye bede na di se de be ya nipa mpempem omo isa yade ne nyina no ebe hu se enye omo nkwa na wo sa yade na yade e wo ho mpempi ne bi be ka se omo atu omo aduru nso na enti sa enti wo hwe claudication se de esiti a ye ka se the word claudication na eno ye word a ye nya free claudicare won se ewo apomodin mu no anase medicine mu no words ahodo na no se wanya free Greek na ye Latin aha enti claudicare no Latin word aya no kire se otoguso to limp aha otoguso enti so bi toguso a ebia na birth defect se ebia de wo no anase ya obi nti a oyeden otoguso no aha enti claudication we no kire se abra o nantina no na utoguso aya na mpempi no apomudi mu nimdefo kire yen se ankayentan ye exercise no ene de he se o nante se utu america anase o ye normal bia etisa a betumi aboa ma moja timi adi afusane wo nipadua no mu yie na emom no abra o nantina no obahu se wa sha se o teya obi anase onan ya sha se ejene eno na ye frɛ no claudication no enti eno sa wote hɔ a on tehwe nemom wa sɔre se o nantina no wa nanti ko wani mu na no na kyerɛ se aba na enam so ma o matu no din se intermittent claudication na kyerɛ se ewo mu a na aba enya ade a ewo hɔ nti saafo no nyina no wote hɔ a on tehwe nemom wa sɔre se o nantina na yawo na aba dendende enti wo hwɛ mfoni a wo we no so obahu se man no on nantisa na kyerɛ se nanantu hɔ nom ne ya ne ya wo so som saa pepe enate enti abra wo nantina no na saa yawo na eden aba na yenhwe ade wo ha abra wo pese wo exercise adenti e wo se wo nan eye wo ya abra anka wo pese moja edi afusane yie ewo onipadua no mu yes entini ahodo miensa ene be di duma ewo ha sei anasa na ebe ka ho asem first yenhwe no so se basically ye wo entini ahodo mienu ewo nipadua no mu a eno na di moja enam wo nipadua no mu na eno na ye arteries and veins arteries no yes ena ye entini bia eno na di moja mframapa ewom efri wakoma ede ko nipadua na akwa nyina se de be ya emfa ne se onan onipadua na akwa nyina no ebe hia oxygen mframapa ya humi ko yemu ekofra moja no mu a na kire se ede akwa onan onsa ansa na wo be nantina na se wo betu hunsa ye exercise no e wo se moja from a pawom etimi ko ba bia wo se ekọ se de be ya onsa no betimi adi djuma esese edie onan no betimi adi djuma esese edie na se ekọ ba no se moja no ntimi nko papa na che problem aba enti arteries no en na de moja from a pa ewo mu eden ekọ nipadua no mu nyina ena afa veins no abra moja from a pa ewo mu no akọ miamia esese ekọ nyina no na afa eno so asan de moja mframapa no ennimu no because akoja mframapa no ho nti moja no besan ya den afa veins no mu akọ akoma no mu bio aha enti en na ye veins no ana ye wo nerves no eno so na ye intini a ye beka se tumi enamu se ebia
o nante na se bibi be wo na ase ama wate ya obi a eye saa ntini no aye friend no nerves no na nansen aye treaty saa pepe etese wires no enti information no famu saa na akọ wa adwum na aka kire wa adwen se bibi a wo na ase na wate yaw na kire se enya adwuma bibi wo na ase kura on te yaw no eno etese wires enti saa ntini ahodo miensa wei ena ye bedi hu dwuma enti first yen hwe actress na e de moja amframa pa ewo mu no e de kwa onamu on say abra onante no anase utu america wo ye exercise bi no wadwemu ponu say anka opese moja edi afusani yie ewo nipadua no mu yes sanso na se wo nante so a e no kre say moja bebre ebe kwa onanu mu ansa na atima de dwuma ese se edi nyina entu cheka wo ye exercise bi obun say untini no mu apeja na chese moja di afusani yie ankasa ewo nipadua no mu enti abra moja no ekona no se antimi ankoduru ba bia wo se eduru yi a saa mre no muscles no na se honam na ewo se ehia saa moja na antimi ankoduru hono mo no eno be sha sese emu no ebetutu ana se eya wo ya okay se anya wo ya be sha sese ejene what you say na kire se moja antimi ankoduru ba bia wo se eduru adenti a moja ankoduru ba bia wo se eduru ebetuma aba ne se entini no mu amoa kakra okay ana say entini no mu asisi okay entini no mu asisi edi empa na be ma entini no mu asisi ye ndi kan hwe symptoms a ebedi kan dia bro ansa na yakọ no na ye mfa ne say abra wo nantena na anka ye say moja amframa pawom ekoduru onan muscles honom a antimi ankọ honom no prekope onan honom betimi atutu pa ebetimi ayawo ya enna ye de edi kan okay say anya wo ya ebetimi agene ebetuma yo titiriti pa second ena ebetumi ama ontini no mu etwetwon abra wo 99 no enti abra wo 99 no bon se ontini no mu atwetwon saa na etwetwon abra anka ne no ote hono ma anka enya mbae na mum o 99 from a pint man ko duru ba bia wo se eduru nti no obehu se ama onan no mu eden ye wo ya ebetuma ma onan mu nyina agene sanso na ebetuma ma onan no ayeden atwetwon ebetuma ma na say de panian kitinkiti bi wo na asena bi ho no ma yes ebi ho no ma wantena se a untumi ento aso ana se wangina ho a untumi ento aso ento behu se obi ho a onam a onantia gisa otena se kakra ansa na watimi asan sore ato na nantia no so enye se bre na wa bre o ya obi na ote ana se ne nan agene ana se ne nan no beyo emu beyo hojo in a sense na mu ya ne mre sa na wa se ase de wa bre no nkire se ohun se ye wo bre na ye wo bre bi wo hono ma onan mu hojo ntia ona ase onan mu abre ontimi ento aso yes na bre bi wo hono ma o nantia na ase wakoma bow eno so kire se ebia sa bre no so wo ho wati ase wa ya adwuma bre eno so wo ho ba we ne de abra wo nantena na ase wo nan mu ankasa wo feel se onan mu abre na kire se moja anka wo se koba bia wo se ekọ no antumi andru ho papa enti sa ya wo ne sa na mu gine ne we tetiriti ni nyina no obetimi ayeden obetimi ate okay afei na doc wadaroma ansa na ye beto aso no sa accreditation we say no ye nan ko na ya na se bia wonsa because bi wo ho a wo na mo abia na se wo da hokora wo pagya wonsa akwan mo abehu se afi wontimi ma wonsa no so ana wo te ya obi wo mu ye nan ne nko a ana se nsa ne honam akwa ne bi wo ho a sa accreditation we say timi affect wo okay me da wa say sana tie etimi affect wonsa etimi affect wonan so okay anti accreditation no abra o use on san kasa a wo de exercise bi no ebetimi hyase ama on san mu ye wo ya because say on san mu nso no moja anke wo say etimi ko ba bi e wo say e ko no entimi ankoduru okay enti aba na sa obetimi ate ya wo emia bi ti say o biceps on san say no bi o ha ekọ abatwe ho no yes sa pepe nam na ewo ba bi a say de ekọ abatwe no hono mo no na o arms no hono mo no so say no hono mo so betimi ate ya wo ho na afi wa bati hono nyina betimi ate pains wo hono pa abia o use on sa wadaro maka ye ho wo Sompa television so there one television na said the doctor si church ne ma no watimi ehu na wati ase Sompa 93.1 FM Facebook Sompa TV Ghana so won sa bekan
31 TV afa Sciatica Research and Treatment Center and at 21st TV so no and at 21st clinic wono bo ho a wonsa beka dwumedie na wonso atimi ene yen akono asua ade e film doc wada romato aso efamaye. All right, me da wa say enti na ye hwe say ede pa na bema moja anke wa say ko ba bia wa say ko na entimi nkodu. Yes, the edi kan ye beka say thrombosis and embolism. Yes, and the thrombosis no ye wo emra ebia sradie wo moja mu ebetimi ahya se esi ontini no mu kwan enti esi ontini no mu kwan kakra na ebeldeba ebeldeba san kopim se ebesi entini no mu kra na kire moja e wo se ekoba bia wo se ekono entimi ankoduru ana ye wo abra sa dia akosi moja no mu kwan no efiri onipadua na kwan baabi ana akosi wonan mu because entini ne baabi wo ho no ma eho entini ne mu so ana baabi bi wo ho no ma entini ne yeketwa enti se na musa na se koduru baabi a ketwa sa na akolock ya na akotwoke ho no yes enti wo hwe mfoni na eda we no so na Sompa TV 31 TV no so no wo hwe mfoni we ya first one no obo say moja na nam sorotia ekono o say e hya se eba no moja na edos na eba na de abuildi wo ase na ase de srade bi abuildi kakra na enyini kakra wo ho no enti ama moja anke wo say ekono se abeketwa bi ena nam honom eko yes enti wo ba mfoni atoso mienu na oba hu say srade no bi ate kakra enam ntini no mu eko eno kire wo say afri ha say no ebetuma akosi ntini no mu ba bi aye ketwa na akọ bloke honom enti akọ bloke honom a ye hwe last picture na oba hu say saa ketwa na ate afri honom eno so akọchoke ba bi enti akọchoke honom pepepe oba hu say moja nke wo say etimi flow saa honom no entumi enko akosi kwan no kola yes akosi kwan no kra na saa pepe na moja nso betimi abontoa ewo nipadua no mu na se entini no mu na akosi moja no kwan na akofa saa codification way den e abro na kwan ben so na moja ankasa timi abontoa na moja ebontoa wo nipadua no mu a anka eyie mu se ebia anka enye enye no bonne so na moja ebontoa anase ekloto ewo nipadua no mu every say sanka bibi etwa ebibi etwa wonsan no anase wonan ho na say moja no embontoa anka moja no ebeba saa betu saa but nyankopon aye nhihye ya to ho say ewo say moja no timi abontoa kakra enti no mamiensa na e come to play say the beya moja betimi abontoa anase betimi akloto first eye abra entini no mu atwa na no nipadua na sense say injury bia ba ha say anase ba bia atwa ehonum na no entini na ho aka no anase entini na ate no ebetimi ahya say e kan moa emoa san eye ketwa na in the first place e reduce blood flow no sanso na yewo moja no fa ba kon e fra no platelets won say yewo red blood cells yewo white blood cells and yewo platelets ni nyina ye moja no components na platelet no eno na adwuma titru pa na say ebeboa ma clotting atimi aba anase moja atimi abontoa what you say na sa abra ontini no mu aka mo ano na platelets no so ahya se ebegada anase ebeboa no ewo ba bia ate no na obrebo no so produce clotting factors clotting factors no so ebeka ho a na atimi aboa ma na say glue no I said the oldest per glue aso bibi enti bo say platelets na aka bom na akọ block eye intini na no na man ye take no now blocking na no enti se bibia be koye pepepe all things being equal no anka wo se anka moja na bo ntoa wie na nipadua na hu se bibia ye fine no anka wo se bibia san hwete na bibia san si na dada mu se de na esitie ye wo nipa binum wo ho no ma sa clotting factors we enya adwuma papa na che system no enyi ntimi ye na adwuma se de esafata enti ekoba no sa protein no betimi aba all right but emra nke wo se ekono entimi nko what you say entu betimi anya minor injuries bi ewo nipadua no mu a
ebetumi ama moja na form clots anka wa say sen hwete na bibia kɔ cells no bibia sen kɔ ba bia wa say ekɔ no na clot na da so ho na asi intini no mu kwan enti eba no saa o saa nipa na o kɔ saa tibia no mu no obɛhya asi anya claudication okay but one funny thing ne say untini no mu sisi na onya claudication na opa ye den enkɔ da gisa wo say ade no wow yes enkɔ da gisa wo say ade no enti ebinum ho no ma say intini no mu be block pɛ na say ekoba ne say o mu hya say o mu te yaw na ebedu mre kakra bi na say first no okay me nante free ha say ne ka kwan na no a metimi te yaw but me koso anante obohu say ajai di enti a ajai nyankopon ye nhyehyeye say we betimi asi enti ye be ye collateral circulation okay na kire say ye be wo ntini nketwa eno so be support main artery no say ntini kase no kosi a entini nketwa bi a betimi abata ho ebetimi afifi abata ho ebetimi ama moja nketwa bi a den afa santini no mu akoba bi a ense say moja no ekɔ enti eba no sa onye sa moja supply na it means that abra entini kase no mu asi no ketwa no betimi aboa kakra na last you be chire wa yes sa pepe ketwa no betimi aboa kakra enti se ekoba no se odia no entini nketwa na atimi aboa ma emu atimi bye bye kakra ma moja bebretimi famu dia ende utimi nantia na kese be se de esi na asan jao what you say na obi oho no ma because say ode nantia esi na say utimi to aso konintia na say okay me nante asi mbetimi atena ase ahome na matimi asan sori ato me nantia so nti no tam bia metwi no condemn sa hyenon so say saafo no omo na ya normal mienu eneku omo okay first stroke second myocardial infarction na kire say anya stroke na beku a obanya heart attack kire say obetuma anya pulmonary embolism kire say srade na akosi untini no mu kwan a enam so ma ote yawo na mu abra wo nante no saa srade na no ebi betimi ate afa untini mu saa akosi moja ekɔ wakoma mu eye ko duru ho pepepe heart attack what you say on yare yo ono nanim de ekɔ so na obohu na wakɔ gone too soon and now say preko pe na stroke abra onni pressure na yen hye dem so say even pressure ankasa no a risk factor for our problem we okay yes enti omo wo pressure no about yen fa say ekɔ 35 to about half of omo pressure no enya peripheral artery disease chese untini no mu ebe sha anya problem okay ebe nam so ama watimi akonya sa problem we okay moja nke wo say ekɔ onamu yi abra wo nante no entimi enkoduru because pressure no say entini no mu okay entini wa sha say anya claudication okay what you say na nhwehwemu so ama na beda di say abra onanu mu ACC kakra no say amekova beye ohamu nchichemu beye aduoso a ebi a wankonya ho symptoms bia okay na kire say ontini numu say ansi beye 70% ekwa untimi enya ho sonsanso enti wo badwin say okay dia me ye no ma me nkoso anye srade na ma me di no ma me nkoso andi ebi a na judidie na me di no ma me nkoso anye because me ntehwe ebi a na asumasi egusu ye lifestyle bi na mom no onya adwebi nti no me so me ye because me so me nya meanwhile able deba say ankoduru sam pempenso na ebetwam beye 70% blockage na ebi ana onye den onya ehun sunsanso okay so what you say enti enna nipa bebre no etmi enya sa intermittent claudication no two apart from pressure no yes omo high cholesterol okay cholesterol no srade no nseso wo moja no mu ankasa no kira o say srade na wo moja no mu ankasa no ebetumi akoye den akosi ntini no mu kwan enti say wo cholesterol o ye obi a ye ka kira o say wo hyperlipidemia anase o cholesterol was raw was say down o hwe say cholesterol no bebafam okay bafam a you would stand the risk say obenya intermittent claudication okay ebinum ho no ma mo diabetes na diabetes no akoye say
asikyire wo moja no mu a aboroso na asikyire no wo moja no mu a na asikyire krompo ya wo honam no so etesen asikyire e ka honam ma na ase de honam feel comfortable na ye bare yes koma untini no mu aye bare se de be ya moja edi afusane wo ntini no mu a emu entimi endilate emu ntimi embie emma moja ne ntimi ndi afusane yie enti wo so no moja nke wo se ko ba bia wo se ekono esote sanso na yamfa ne se omo a friend say omo tatna fa ko eche obi ho no ma otimi tna fa ko saa onye exercise saa fo no nyina no also o increase o chances say ontini no mu no kese moja ntimi ndi afusane ye ntino ebetima ma also ontini ma yeden asha say esi because blood flow no ebesha say slow the moment our blood supply no besha say slow na mu no ebetima ma sa friend say moja ebetima kan bomu a ebeye take no ebeye more what you say na omo stand high risk a omo betima nya claudication pa yo omo ehye kakra omo twen wusie enti ma ye no afiri ho omo twen wisi omo twen wisi dog obi ho what ja ho na ye aduane o ya baka se wisi ne na eko enti amasa no ha ba bone no joto ne yi wi ni ade no smokers no dog ya no we de nya yi bia aka okay enti smokers no abra friends and wusie no ekọ mu no wusie na ankasa no bibi wo mo e no nicotine eno no ekọ so inflammation wo ontini ni mu na ama ontini ni mu ayeketwa and almost stand at higher risk so ombenya sa intermittent claudication way and wa o twen wusie no kakra no de bo modi ana kire se obetimi aja kakra na atumi abo se de be ya and one preventive measure for you doctor ka chom so munjai mutumi jai be boa what you say na ye won nduro bi wo hono ma sa wo kono no ma sa nduro no ebetimi ma wanya sa risk of getting blood clots so moja ne bobonto ano se moja ne ebobonto ano ebi na ye mfa ne se bi wo hono ma painkillers ahodo painkillers anu ye den ebi sa painkillers ye mu body na mom no painkiller bi obenum bia no ma doctor eye den enchire se konom sa painkiller ana se num sa duro we aduro bia won ho soso ye ma prescription no yes ye ma prescription no doctor bit mama we aduro bi aduro no onim se sa aduro we ne side effect eye se omoja bit ma bontoa enti ne won ma we aduro no ntoatoa so obi ho no ma doctor nya prescribe man no anti no num ye ya no ankasa koto ne ho ato ne nti anka okọ doctor no ho no ma anka doctor no ebe ka kire nse ndie mitimi mfa sa aduro we ntoaso ma mesesa no so what you say ebi ho no so ayewo contraceptives ahodo amanfo eno ma eno so betimi ama moja na abo ntoasa enti ekọ animu no ekọ na animu no na afei wa hyase hu se onan mu no nanti ana se o te yawo na kyese onya claudication sa na tie yes friend say family planning nyina eno so timi yes pepe family planning ndro na ebetimi ama abra wo ko anim no na wo so ahyase anya sa problem we na no krokra mu no omo amutanya sa entini mu hawo no eye omo amufia ko anim kakra enti wo mfie ko anim nyina na wo ahyase se o na wo sa no sa risk factors we nyina na o hyase se wo benya enko for tedro nim ha se no ma me fo no mo free 60 se ko no wo so jo ma me tena ha kakra wai me ma belepa ye nyina ya no mo di se ya busia Kaya ho ewo Sompa television so there one television Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 apomode ho nkyerɛkyerɛ dwumadie yɛ ato ne din sɛ healing point and yɛde ebremu na Dr. Yusuf Salifu 21st clinic Dr. Panyipa yɛ hwe overseas afa radio nkyɛn ho no wotua no and nyame ayɛ adoma yɛnsa akanoi na ene wantie bia wayɛ ho bia fe no waba claudication yɛ church entini mu se be ye bibia betimi akoye ame honam no so no esisi so se de se na efata doc yes enti yenya sa na e mani bi hyehye no obi nso test me se wan hye a wo ba wo mo wa approach ni titiro no se ya na wo ni nti no wo ma ntwetwe wisie ni bia ya na wo mu wuo ho
nti o monte so kakra o monte so kakra yo exercise ndie enna betumi abo say awowom na so exercise itimi boy hit ni padua no okay but one thing say no say eya na empempi no amofo ka say ahotutuo na eno awoba ena omote no mo onum say condition we bi no say awoba obetumi ate no more pa because that time no say awo no wo mu a eya na ontini no emomo a okay enti ontini no eka momo sa na chese moja no ntimi nkopapa enti eduru san pempenso na ya na mpempi no obetimi ate sa ya ono pa enti saafo no nyina obo no omo de hye ahotutuo na omo no ahotutuo eduru sa na chese se wonya correct definition of all problem na okomu no awte nipadua na ase a ansa na watimi ate ayaresa na ase so ate ase aha na yenhwe claudication no ye wono fa ba ko a eye neurogenic claudication ninchichemu yes ninchichemu ho okay enti ye vascular claudication yes and ye neurogenic claudication okay na che say vascular claudication no ena ye abra untini no mu ankasa ntini na moja e famu no emu asisi okay and ye neurogenic claudication eno ye abra sa ntini na tumi wo e famu na amekasa nerves no eno se problem bomu a eno so betimi de saya we aba aya no na frɛ no neurogenic claudication okay aya no so say de sitie no papa but so so ewom na so so na ewom no de ahen so na e common pa yes vascular one na say neurogenic no ni nyina e common okay ni nyina e common papa okay because ya ye wo apomodia so ye no ye na enim say the cases ni siba e common papa okay what you say okay na neurogenic claudication no eno akoye say nerves no aya wo ni padua no mu nyina ebia na obi first time out nerves no nie nerves na akoye say why say wo ni padua no mu na eno ankasa no moja mfam na emom no eno to me na fam na say messages a ni padua na de ko wa adwen mu ena efamu sa enti say emfa ne say bibi ewo onsa no a efa sa wa ya no mu a efa na nerves no efa onsa no mu sa na afi akọ wa adwen mu correct enti na akọ wa adwen mu na a process na wa aka kire wa adwen say bibi awo onsa no na watimi ate say bibi awo onsa no ansa na wa ya den wate yawo okay na eno de wo ni padua no mu nyina say ya onsa say ya wona ohefa ni nyina connect wa chika say no I friend spinal cord no enti de wo na hu nyina no e sha se fru sisi nachi okay ana de wo nsan hu nyina so no e wo kona chi side na de wo osisi nachi no se ekoba no se wachi kasa na e wo ho no kwan a sa ntini no efamu no e wo wachi kasa no inside no ekoba no se chimatobi eba sa kasa no mu a wachi kasa no mu a etimi e compress ana se emia sa nerves no e wo osisi nachi okay enti ka hu se de enamo na hu nyina de ba fom no nyina ma se de be ya o nante a ana se o te ya wo na mu krampra bibi wo na mu a ebetimi abo ma wa te ya wo no ni nyina e connect wo sisi nachi enti se chima to bi ba wo sisi nachi honum sa na e the pressure eto sa nerves no so enti prekope no obete ya wo no e wo ona mu sa e na ye neurogenic claudication no okay what you say yen san hye no so se nipadua na kwa bia no ehia moja amframa pawom na de adini djuma saa so na nerves na nkasa moja enam mumpo no eno so hia oxygen anase moja amframa pawom na de adini djuma enti babia saa nerves no enam no moja amframa moja ntini a moja enamu no eno so nam saa nerves no ho pe okay enti ewo osisi na chi no ntini a moja enamu no babia enam no sa honoma na nerves no so enam enti abra o nantina no o the pressure eto osisi ne side na pressure abeto sa ntini no so enti moja no ntimi nkọ babia wo say ekoyie enti obohu say nerves no so ntimi ye na adwuma yie na kire say antimi anya blood supply na oxygen supply enti honoma na problem abam obohu say wa sha say eti yaw ana say e sha say ejene na afenfemo yes eno so na ye neurogenic claudication no also medical can say neurogenic claudication and a vascular claudication difference won pa na difference no say ubenya na friend say vascular claudication na free
entini a moja ne famu no a arteries no na obenya neurogenic claudication na efri entini a ema wote yaw anasa ema wotimi nante a efra no nerves no and na ye one difference second say vascular claudication abra wo nante na no yaw na obetene ewo onantu na ebetimi atutu pa ebetimi ayaw ya pa ye but say neurogenic claudication etimi free osisi oto ase ana osiremu ana obete yaw no but me ka say no obi di na adwan ko sciatica difference wo so what I say because we say no say what na say on ti pains but what sorry say wo nante a ana obete ana ye claudication sciatica de anhwe a woti ho kra obetimi ate yaw da kra woti but say wo vascular claudication na neurogenic claudication na say one treat na kodrum pempensuo bi a one kasa obagi atumu say abra first no de gisa me nante ansa na mate yaw no mom sese no meti ho kra mete say kwa animu what I say aha yan fa no nsi ho ayede isi ho no aha me ni me kunu ehie mu na se bia pofiri mu ano obehu se ma lock ma nanto bia metene me na mu a entene bia krampo nso ambese metwi me mu krampo nso bia mensa mentimi entweme no na yede ehin no omo wo neurogenic claudication na tanya saade no yes abra o ye sa nhwemu na say empo oda ho na o tine onamu a pressure na eda osisi ne sa ntini mu ntine obehu se amma na abate se muscle pull na so na den untimi ntini na ma ni bitimi complain pa na nipa be se mienu miensa obi ayo me ma no kran so se omo so obo adwuma eta ya sa na ba onim se omo wo neurogenic claudication no o ye be ma mpempi no dro na ma omema sem enkonkan ebi honom krampo a emma obema krantimi ya adwuma sanete because eno ye abra osisi na chi pressure wo ho ebetuma ba ne se wachi dompe na nkasa no emu kwan na edamu a ntini na efamu pie no emu na ya ketwa enti de pressure ato sa ntini no so enti ena frɛ no stenosis no lumbar stenosis anase spinal stenosis enti ema kwan na ntini no efamu pie no emu na ba ya ketwa enti the pressure eto sa ntini na efamu pie no so enti ka hu se ntini na eno na ekonete obemma no eno na ema omema nsam etimi kwankan entini na etimi buoma se ebi adwunso bana se adwunso odwunso twa na ye mana se obete se adwunso de wa ebetimi ama wa te se adwunso de wo no ni nyina ekonete wo sisi nachi enti abra watimi anya neurogenic claudication no obetimi affect sa entini ni nyina enti ebetimi ama omema nsam ayeden akofam enti enam sa so ma nipa dodo na atimi no mema dura no ma so still omo mema sam na ntimi nkonkan se obi man be test me wa say doc wo ka se bia yi pressure beda wo no mpeso no obi se ye bo ne dog ya ena ya no wotanya say ni panti se no se wo da wo flat yen kan ceiling no ne ye mutu ho no na enya yi ne yentana so na say dia he na ebetimi aboa ya ma ya tete sa na ma no so mpacho we education fetwe mai sanatie won se yesisi na nkasa no kese se wokọ mmema afamu a ha omo pa ana wokọ emma so afamu a eno so ha omo pa won se obi ka se ne sisi eye ne ya pa na ha nyina na se ontimi embu no pa because yes na se ne sisi no mu ye ne ya sa nipa no ebetuma ban se wanya spondylosis na chere se entini na babia entini no efa na nkasa no sa dompenu mu no dompenu mu abiebie kakra dompenu biebie kakra pe ebetuma ban se abra ukọ no oba nyina no all the pressure to lumbar region ho enti sa ho no no ebetumi ama wa hya se o te yaw what you say enti o yes afọ ni bia ense se obeta yusu osisi e wo se oba no mum na ye adwuma kakra ma
Say what you say? Lumbar region when no ne dey. Lumbar region no osisi nachi eba soro kakra no. Okay. Aha na lumbar region no. Oto soro ho ne kakra. Aha, oto soro ho kakra no. Enti saafo no nyina no mbeka say yawo na ametre nya sisie no mu ankasa o soro ho kakra no. E na mete yawo no. Okay. What you say? Aha, enti until say honum ebe hili ana say yebetimi asaya de na ma honum bibia todin no. Na kire say ense wo de beye sa adwumadin ni bi e na oba nso so e aha e na wo yo oba nso o say in the first place no so wontimi nye sa antena so ni bi so wo sa condition na wontimi nye sa antena so ni bi na mom no wo yo oba na say wo sa problem we bia wo betimi ada wo nchen mu okay so what you say okay wo betimi ada wo nchen mu but wontimi ndam butu okay obetimi ada wo nchen mu say dog no so ye ntwa so e wo say won say me ma ni bi wo be push wo to na kosoro sa as wo bo akakra so na o mia to no peja koso se be ya obenya v shape ni ye esime na adwuma so wo neurogenic claudication na aya na sa o peja o to abasoro kakra na de aya na etaya beneficial amount okay o oba no okay etaya benefit to just that ebia na friends process na koye over sa pressure na doso okay what I say want to be pressure na and obetuma ma wate yaw so wo neurogenic claudication dia sa position no say obe kuntu hu say kakra na de and ebe boa kwa yi yes okay say pressure na ko doso from be man side dia but ebetuma ba na say o vascular claudication na na obete yaw okay because amre no moja betime dia fusani ye wo mu pa because a process I wo ehia blood supply okay. And this time no betime ate yaw because of vascular claudication but enye neurogenic claudication ya ntana enchemu on what you say enti wo check ya saafo no nyina no so wo neurogenic claudication na say o nanti afro bepo a obi o ebi ho no ma o nte yaw okay o fro bepo no eno kire sen abra wo fro bepo na no obahu se o posture no ekọ animu what you say o posture no kọ animu sei okay aha na kire se o de force ni nyina ekọ wanim se de be obetimi aiden afro bepo no nti so wo neurogenic claudication na o fro a on ti pains okay ba wo vascular claudication na so o fro bepo a obeti yaw okay ena se wo neurogenic claudication na se o sane bepo a honom no so betimi ate yaw because amre no o wait ni nyina o de ko wachi se de be ya onkotu free bebre sure aha but so wo vascular claudication na se o sane free ano so on te yaw okay but yan for one major difference emra ha say okay se wo neurogenic claudication se free nerves na abra wo nantena no bon se every osisi about to ase no osiremu na achichiro enti na ase de ona no ase ye hodwo ase eye titriti samre na no gise wotena ase so ugina ho a ho ento obeto fam what you say gise wotena ase ansa na ho atimi ato na ase gise okuntun ho kakra okay but say owo vascular claudication na o nantena yawo na aba no ugina ho kra ho beto okay ugina ho kra ho beto okay but o tenase so a ho beto ugina ho a ho beto okay ena ebi ho no ma say vascular claudication na eno abra o bete yawo no say o nante regular interval abra o nante no bia 5 minutes bia o be nante bia no bete yawo no okay 5 minutes bia o be nante bia no bete yawo no but say neurogenic claudication na eno enye regular interval irregular kire say ebetuma ba anytime ebetuma ba no say o nante 2 minutes a o bete yawo na from there no obesa nante ebia 20 minutes ansa wa te yawo no ebi ho no ma onye sorry so nante na no na wa te yawo no what you say enti ni nyina no e kire wo say ebia wo neurogenic claudication and also wo vascular claudication the enti am emphasize sad two difference when say ultimate asie a obehu kwan a obefa so manage you pain first okay obehu kwan a obefa so asayade no meka ni nyina no no kire say ye kwa anim e be kire kwan a obefa so aye no nduane bia odi a betimi aboa ma ayaresa na timi akonkan because empempi no say nipa go through saati bia we mu na sa ya we ni titriti we mu a na omude hye say stroke na eba o de hwe say claudication ama on wa beti eya o ya ana say on sase ne eya o ya bra o di dwuma bi o be ka kire o say
moja na endi afusani ye nti stroke ena eba na se koba na se wo pressure ka ho ana se diabetes e ka ho krampo dia na kire se wagia dia na sa na mom ya say 21st ya say so tini padua na ase a obeti ayare sa ase abra yare bia aba no yare bia wo ba bia efire sanso na yare bia no e wona akade because nyankopon ambo ni padua no se yade bi embetenam enti wa hihye bibia pe what you say yan hwe another difference wa ha se ekoba no se yan fa no se obi oho no ma abra na nan no ebe ye ne ya no na se o nantena no se ne nan no mu eye mre ana se eye week wona nkase timu se me nan na week ankasa sa mre yo na eba na abra o nante no eno empempi no eye neurogenic but se ekoye wo se de emu na edududu na emu etutu atwetwe na kire se moja na entimi ankonti eye vascular vascular claudication ba onim se omo wo vascular claudication na ana se omo ntini mu asisi a enam soma omo nante a moja ntimi ankono saafo no so omo ntimi antu ho na montem ansa yade na ebetimi ama na ho ahya se ne muscles no honam na ewo na ho nantu ekofam no eho no be hya se change color acha mo fa de ne na yetum no what you say na be hya se change color mfoni a haida TV no so no obo se na hya se esesa kire se ba bia anka wo se moja na ekọ no antimi ankon ti no antimi an supply no enupa ewo moja no mu ana se oxygen ewo moja no mu ntino eho no ma hya se change color ebetima ama ekuru ankasa eba otos no ntamu wonsa soa ne ntam no yemfa ne se won se onan no wona soa ne ntam onan soa ne ntam se no obi oho no ma oho ana se ekuru ebeda ho abra woni ba bia ekuru no free because moja ntimi nko ho no papa nti obetima hya se wo nya kuro bi a obadwen se diabetic so sa ekuro ni bi no eya na no kwaye den pa onye kuro a nantetale ya sa ekuro na ye wona no entam na ana no ye different kuro na ebeba na ye different from say bi wo ho se na se na twa kakra wo ho ana ekọ sa ekuro ni bi ana se ekuro we se na different from say ye wa pro enu ye different but we say na no timi ba abra especially omo fie ekọ animu no omo fie ekọ animu na sa wo hya sese wo nya sa problem so bia wo ankasa wo timi hu se enkane no na problem bi na e develop ansa na ekuro na ankasa krompo e den eba ete se obi a wonya diabetes enam so ma moja ntimi nkọ na namu yie enti edun pempen so bia wo hɔ a onti ase ba bia ekuro we free na ekuro na aba enti kuro na aba no bo se ebe che ansa na ekuro na akọ se ebe kompo a ebe che ansa na ekuro na eden akọ enti eba na sa na kire se eno so ankɔhwe na ekoduru mpempenso bi a ebia na ekuro na ankonti no na ekoma omo ekotwa onan eno so na ye first na ewo se amonfo enhya no so se eba na se 1 2 na mon ansa yade na ebetuma koduru mpempenso na age se omo ye den omo etwa onan wo enti ye se de e kan se problem na eba na se otu ho na mon ntem a ekontem esense se wansa enkoda o badwin se ya obi na aba nti ebekọ ana se problem kitwa bi na aba emfa na tra eba enkoda gisa wo sa yade no na etme eden afiri ho ye beto aso na enuane ye wose na so ye kwa homa no so akato ne bro na ye no ye bre no asonte no nuane no ye bekọ so na ye fa emei wasem wa 055 mampa cho mamefa clinic de na office line no enye 0540 311 311 0540 311 311 for wasem ebra ofrefo ya wodi kan mepacho memowadwo hello pacho woti enka mepacho madwo hello mama woti enka ya mwadwo pacho majiso na mote erade adom wodi ba bia okase free pacho sama consequence me kasa fra twuma aboko pacho ma yentie o pacho na say no me sisi ya me ya pa
my brain me sisi no about once na me tmu foreign transport me tmu ya she I no be a count for 21st man. Okay. Me kono na ade bia sia be so me nan kokomu sei ama me da me tmu na me nan be gran so sa ma dia chi me nan yiti sisi me koto me tmu koto me da me tmu na me brege mi a me kase ma brege enta fedi ana me papa kan fo o ma me na me ko e no omo de me fa ni mama mi hu e say ti me to ina na me bom pressure gba de ha ma brege ma me hu to ti se be de ya no wono me man ka obi hu obi so hu se me bre me so me na me ti me widiem se me bre enti me kwana me ni so obi kwana na asumadu o na sa nya midday 21st year djuma papa me ko no omo de me to afidie so me kwa me nkoda bi so da omo de me fa massage mu ne niema me to ina me se wura de na me ba no na me ti mu na nti o no wo na mu ina ya me si na afedie isi ya be bubu me cross ya me dey o na me ka hwenya me anu nyam se me be dru fie no me dama de che me nai se 2 years me mo ye me nai ne ko wow me nai ne ko na me ko ina me ka che wura de ka me ho tomia na ka hwe ya me die anu ya mo bi ehu ne ya me nam 21st so ye enti se ya me ama me ho atomia na ne me timu gina na me ka hwe ya me anu ya so bi ya nko ka yesen ka yi bi obi akọ cheki no ho hwe na o hwe ne ya me nam ne so ye wo ho ne ya me wa ya de me ho atomi ne so no class ya pankata me kala class ya tomato sample oh de ya me aye o kala ya fa me da was me kala ya se na me ko ko doctor no ho me me ko ho me ya da nya me ase oh me ka she ya me ani ya mfa ya me sure mu nya ne adwai fo ni na mo ani mu so te na mo ye mo adwuma so ye pa ya me hra mo doko jina so doko pesa o kan sempa em se o kasa no kasa first day o te yaw pa abra ye massage ne we no koye no o te yaw pa na o kasa wa ubuagu hompo aha eno de na say hye unkran ya wo to aso a ho to wi because I am pempi no anka enim say okwa yaresa bia okọ je wa yaresa ba okọ first day o te yaw pa Mpachwane yes na de na hye unkran ya ma o to aso a o je wa yaresa oh me ti yaw no ade chelo pa na mo ko bai na mo bi sa me say ade chi ye no e ti sei ana me say na dure me ba hwe de na me ntimo kra o ana o say yaw ne ba enche bia no ebe kontimi nkoso no mu nro no eno no so ma no am tese me kaze me no mo yer me ti won se nyame adom bibi bia ye kama me kan se me mo yan se nyame ya adom kra e pi e o cha ko bia no mo be se hu mani mo wo edi me go be wa be kire mo wow okay eni be je pa se me ti ma hu wo because I am pempi no say amon for ba enye obi a na eye no sa obi ho no ma oba massage no odu no go through no enfidie massage no ne sa machine treatment ni nyina no ebi ho no ma otimi science pains pa ntino se nipa na nya abotra ma yare sa ya na mpempi no etimi e de ohaba kakra eba aha nti sa fo no nyina ye hye mu nkran se mu koso anto aso ye se se o believe system na sa o je system ni dia o koso a emra ye dia ma o se try na go through treatment no ya ho beto okay sana te but enye obi a na ete ya obi crampo be ya onte ya crampo bi oda kopim se no ho beto no enti sana te da wasepa ne wadansi die oba o meji mizu o kwa akoda ayo so hwe manager dan ya manager mpacho medical to achiwai amizo miensa na ontime efa enkoye ne niema da obebe ya so ebia ombo ne din enkire se wona ofre ye na ye nhwe se de besi afa no okay I 0540311311 0540311311 doc eduane ben na wo say ye die uwie afre doctor na obekasa na wait 1 minute per ye bre na so awie okay yo medo wasi bebre abra ya hu
differences are either neurogenic claudication and vascular claudication no now say topic na nkasa no make say yehwe ntini miensa arteries no veins no ana neurogenic and as nerves no okay na chese next week so e be sa to aso na chese ya complete sa ntini na aka no na aduane a say wudie no ma me ndi kan baako na chese di aka no ye ba next week na miensa nyina no de betimi aboa asolve no miensa nyina no na atumi aboa na de edikan no se oyo obi a unni osa cayenne pepper ebeboa pa cayenne pepper yen kabi me fan share so kwotwe adaka mu fridge na ebusia nyame aduma next week e baba beto aso tamu chuku Fred doctor o pe o de entem wa 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 50 branches across the nation. 21st clinic yato ye ho ashita ehwe overseas Safa radio channel ye wo Kasua Dome Obom road ho won sabeka yen ena afei miamia hodo na wodi ane se wo frɛ mana me de tu dwa no na yetimi achabusia ahasenom ene brebe makwama healing point medie no ye de SCA medi do hene ire mame ye bo asia masine technician ye na nasenana yaw ene ne dom ne nyina da ebo ma PK ena fe azuka ene miankasa meba ata me mame ya wo ba ye friend is simple vero vero bebe amechia I will see me sorry just yencha 21st phone nyina call Facebook won ekwohwe we anya dwumade ni bia hyase na wacha nyame yadoma 4 p.m. Sompa TV anything 1 TV nso no ye behwe na ye twa repeat or Ransford so eboa me mai ko beje sempremo bema Sompa TV MC ahonso wono so edi dwuma so Danny boy me da se papa paye doc mame na ase Nyankopon ye adoma da se ne ye be se hia wai ewusi ahwe ho so ye mame na ye nhia biem Nyankopon ye adoma da se ne yakra mu nyina 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be siase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na